Omuzire kumanya ekyo mwana we arukora gye okulya abahango mbibwegise ababebembirwemu barugahara David Omwe ombebembezi b'itendero senior secondary school omurushema nibajangwa ekintu kikuru ekinkikwera okwera omwana wawe okushoma gye mwana okubeera n'ekyasobola okutandikawo neyeebeezaawo ng'omuntu. So it is part of the co-curricular activities and the new curriculum. So you come wawe na kubasa kuteke chijonkechi chimuhereze ejo gapu mwa kumengo kemu mwaka gwa kwa 9 mengo kozenki ukamwe kwa ndio ekigende kwa tabata n'ikisomero n'okujya umwana ahesente kwasa ukumuliyere kutukora atakayefuza atakajara tenanya abo kwafize niki tenasomeswa kurusa kuruki abo kwafize niki no bagwitwa aziye kushomeswa kugira ngo mwana kaberekera asinya yakana tware musinya yakatano ne yamukaga nangwa za university atyo abumwana w'umugasho nyenza. Omurukiko rwabona abazire banja kubisya akarungi akarukuza omwana omudini okugira emicwe no kumanya kibarukwenda kuba omunseji. Ishome ritendero secondary school ya kusomu gishogo okusima abeji abakozireje abwebizamu bya O level na A level bamwe babakwatarana za Kanyabwenge mnoga abakuza omu university abashomesa abanabo tebabagoretse meisho. Kama habati akana kwa arts history geography Kiswahili akakora points 18. Twaza arubugamba senior secondary school omu district ya Rwampara erizoba hendra ekiterane ekihereze ebiro betano. Simu yeji bene bagira ngukana have second chance umwana no basa kutunga chance ya kabiri kumbyo bene okora bizemu kandi wo mugasho ugahati abamana ubuntu ngabasa kutakora kuko kutwebembeza ruhango mu mashomero abana baburu wenjiri n'ibindi kwibabya ku bantu genda kwijana byo birugaho. webare kwatara wishomereri etuyambiro kingi ngitwebeje nangwa nabebembezi babeje abuko muno shanga abaganga baberemba toretera babiremba inspiring abo babiremba tugambira n'ekindi tukabeje moyo esenchaho abeji abarenjire omurukikumi atanamukaga bekize Yesu kuba omujunu wabo abo TV West Ndisenyomo Gideon.